Malawi Today. Kulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Timangofuna mutiuze kuti zinthu zoterezi zikamachitika zimakhala kuti zikutanthauza chiyani. Zambiri zikuchitika ndipo tidakali pano kuchitira umboni kuti zimenezi zikuchitikadi. Tadeni tikhale limodzi tionere zimenezi. Okay, Saba Ransidigali, Mahoz 24. Chof. Ada vula jombo ya Sidigali, ada linda. Kena. Lamba, wa vice president. Timarika di kerra, kecha. Amenda mwendo ngapo. Unabeze kama mchuno mwajili malamba mulibe, ada vula ndani. Tayo, Romangira Vice President Watiko. Where the guy naima kaje. Vice President Watiko. Tayo, ada mufulanda. De gada gwera jiliba. Mumwe mwanga ninemboni. Mdao rambgali. Kujifyepe yandeke. Omara kuyashiri. Andu naini aja. Munabeza wa musibi. Bantu naini munabeza wa musibi. Palibe. Chimwendo banda. Ada mletsu kwela ndege. Yo kwela antu 18. Yo kwela antu naini. Ada lindani. Muganene. Ngati idakula kwirani ife muganene. Tuso wajidi kuko ife kuno muganene. Uloni kudowa. Na nteja kuri peresedi da vorera ifeo. Uvoreja kwera. Tabindo moja. Sinyo chifika malangu pamao. Tabindo moja no bwana. Oji mwendo bando kapanga soma 2000 chala mwamba. Zukuza ndito. Inende manja ya josali. Manja yosali neo. Boma dikusinta. Wakamara isunga. Andire kuti kojeni t-shirt. Office yako. Ama ngompasa wina aliyese? Kwende mungavore MCB. Itisha mugulisa malonda ano abo. Ama ngompasa wina aliyese basi. Ndira waka basa ndiramen. Ko wamafuna abasa ndrama umasana abasa ndrama wafuna mbega ya madishi ego manyamara mazo anyamara si basi pungwe akuzisekira sika kuti basa akabasira kongo afuna njeri ngaga abatseni afuna kukazaza kwantu hayi ndinozindika senimafuna kugulani nende kugulani kuti apereke uwambira bwerera kuti abwerera komweko ine ndikuze nesimafuna nkaka koma ndikugulani facho kuti mubanga ndamazinga kaka 7 azi ndipase nkaka utatu okay pasasanga mistake ndamozi changa chiri kunyumba ko changu khava kona pasapanga chibwa slow down. Ndizo pesa sio ndima kumanda nyamara nyamara kwenda basi
basi mwendo atu transport alide kuba kuchikonda chipani tieni makabwera nifi ndemu kuchua dia eka inosatenga tikuza na twakula kunda bema kwa chipani president tujasama sio kama antukalifa na bema kwa chipani Antoma muda president mzambisa makala kuti. Takira machira ngandi MP kuno sindu kunyoza muntu. Koma randa kwa chibongwana wina. Timala kumandazi baya kumuti kwa ku state house. Ndikumakuso ndi wanabwanda MP yakuti. Oh, hasiko. Lero mano kulika zika pano pano lijeratu pano. Ndio ulo lijerete. Bibi, kama ndo baso transport na yemalo bari bezomari huyu kina so peleka ule mkwase kidale kama so chama kisaba sa ule mkoma ni yoso mutikwande mutiba so madandu watu osari ali kufuna kuimelia aza tega sisia ndio kufuna kuyasha kwera iwe wote koyo kwani wapati kuna kwa soje panoma tibelene ule mkwanza akula ku tienti kondanene maeli ya mkala makuru inenga ndo kuma bureau huko nizonesa nisoni libali ndo kuma bureau maana rengedo yako ndio kufini wala mtumbozi tukaka bazaji bali bali ndo kwambindi kilinde chini cha 23 ndipo hivi tu kwa changu kama ndio ni bwana situ kwa president imesema mabeseka nizonesa nisoni IFP hadi alina maana anajoka kuno anarenga hizi nyamara ndo kustela usikali ndo wala kufini wala mmoja mimi ndo simu ndio kwa president kazi nyamara ndio chama chama ni nyamara bisegereza vile ipadika kamera iliyo mabwana kumene ndikangoma ngitulula kuti president alisatu ngalibu karenga kangu kuchukua mbitaru matata kona bakomo bani president alisatu ausenya kale basi teketeza leo siko zimene zitu ndi zina mwa zinthu zimene zikuchitika m'makolalamu tanena kale kuti tikufuna timve kuchokera kwa inu kuti zikamachitika moteremo zimakhala kuti zikupereka tanthauzo lanji. Comment section imakhala yotsegula kuti timve maganizo anu. Kodi mukamango ndisama pemperi tripike tilimbikira batu olopamba lilibe transport alide kuba kuchikonda chipani tieni makabwera nifi ndemu kuchua dia eka inosatenga tikuza na twakula kunda bema kwa chipani president tujasama sio kama antukalifa na bema kwa chipani Antoma muda president mzambisa makala kuti. Takira machira ngandi MP kuno sindu kunyoza muntu. Koma randa kwa chibongwana wina. Timala kumandazi baya kumuti kwa ku state house. Ndikumakuso ndi wanabwanda MP yakuti. Oh, hasiko. Lero mano kulika zika pano pano lijeratu pano. Ndio ulo lijerete. Bibi, kama ndo baso transport na yemalo bari bezomari huyu kina so peleka ule mkwase kidale kama so chama kisaba sa ule mkoma ni yoso mutikwande mutiba so madandu watu osari ali kufuna kuimelia aza tega sisia ndio kufuna kuyasha kwera iwe wote koyo kwani wapati kuna kwa soje panoma tibelene ule mkwanza akula ku tienti kondanene maeli ya mkala makuru inenga ndo kuma bureau huko nizonesa nisoni libali ndo kuma bureau maana rengedo yako ndio kufini wala mtumbozi tikaka bazaji bali bali kwa mbindi kilinde chini cha 23 ndipo hivi tu kwa changu kama ndio ni bwana situ kwa president imesema mabeseka nizonesa nisoni IFP hadi alina maana anajoka kuno anarenga hizi nyamara ndo kustela usikali ndo wala kufini wala mmoja mimi ndo simu ndio kwa president kazi nyamara ndio chama chama ni wale nyamara bisegereza vile ipadika kamera iliyo mabwana kumene ndikangoma ngitulula kuti president alisatu ngalibu karenga kangu kuchukua mbitaru matata kona bako
pakhomo pani. Yekatala nitamba uzenya.